Ruharwa Protemiranya yapfuye adashyikirijwe ubutabera. Ibyo yakoze bizabazwa nde? Tekereza ubakubita amaso, ndagira ngo umva agaciro kabyo. Tekereza kuri ya segonda ubona izamarere mu maso yawe. Tekereza kuri ya segonda ubona izamarere ukubitanya amaso, kugira ngo umva agaciro kabyo. Ndagira ngo ngire icyo ngusaba, utekereze iyo zitindaho gato, zigatinda nk'amasaha abiri. Tekereza iyo zitindaho gato, zikamara iminsi ibiri zitaraza. Tekereza ahandi zagusanze, iyo zitindaho usumwe gusa, zari gusa utakiri muzima, zari gusanga ubuzima bwazimye. Iyo segonda bakugereyeho nicyo cyanga cy'iki gitaramo. Iyo segonda waboneye w'inkotanyi, icyo cyanga cy'iki gitaramo. Kuri uyu munsi tariki ya 12 Gicurasi umwaka 2022 nibwo ibiro by'umushinjacyaha w'urwego mpuzamahanga rwashyiriyeho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT byatangaje ko Ruharwa washakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga Protemiranya yapfuye. Akaba yarapfuye mu mwaka wa 2006. Protemiranya yari akuriye umutwe urinda Perezida Habyarimana. Mpiranya nyuma yo gukora murererwa yagenze ibihugu byinshi, aho yabanje mu cyahoze ari Zaire akajya Cameroon. Yamenya ko Colonel Theoneste Bagosora yafashwe yahise acika ajya muri Centrafrica ndetse na Uganda, aho yavuye asubira muri Zaire yari yahindutse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuyobora ingabo za FDLR zivanje n'iza FRDC kurwanya u Rwanda. Intego ye kwari ukubohoza u Rwanda. Mpiranya yavukiye mu cyahoze ari Gisenyi, yinjiye muri École Supérieure Militaire y'u Rwanda mu 1979, arangiza imyaka 4 y'inyigisho za gisirikare zihabwa abofisiye. Nuko muri Mata 1993 yagizwe umuyobozi wa batayo y'ingabo zirinda Perezida, Garde Présidentielle mu ngabo z'u Rwanda FR, arizo zari zishinzwe kurinda umutekano wa Perezida Juvenal Habyarimana. Ubwo indege ya Habyarimana hanurwaga, Protemiranya n'ingabo ze z'abajepe bishe abatutsi ndetse n'abanyapolitiki bose batari bashyigikiye umugambi wa jenoside. Bishe kandi Faustin Rucogoza wari umunyamuryango wa Mouvement Démocratique Républicain MDR, na Minisitiri w'itangazamakuru Félicien Ngango wari Vice Perezida wa PSD. Bishe kandi Randuwari Ndasingwa wari Vice Perezida wa PR, akaba na Minisitiri w'umurimo n'ibikorwa rusange. Joseph Kavaruganda, Perezida w'urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga, na Frédéric Nzamurambaho, umuyobozi wa PSD wari na Minisitiri w'ubuhinzi. Nkuko tubikesha IRMCT, ubwo ingabo zaho zari za FPR inkotanyi zahagarikaga jenoside zikirukana abicanyi, Mpiranya yahungiye muri Zaire muri Nzeri 1994. Yabonye pasiporo hamwe n'umuryango we maze bagiye wunde muri Cameroon mu ntangiriro z'ukwezi ko Kwakira 1994, aho benshi mu bagize uruhare muri jenoside bari barahungiye. Muri Werurwe 1996, nyuma yo gufatwa kwa Theoneste Bagosora muri Cameroon, Mpiranya yarahunze mbere y'uko inzego zibishinzwe zimugeraho. Mu mwaka w'1998 yasubiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo yinjire mu ntambara yiswe ya kabiri ya Kongo, aho yari ku ruhande rwa Perezida Laurent Désiré Kabila bagamije kurwanya guverinoma y'u Rwanda. Nk'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru mu yahoze ari FR, yagizwe umuyobozi wa Brigade ya Horizon cyangwa se Brigade Horizon ya FDLR. Yabonye indangamuntu mpimbano afata izina rya Alehirwa, amenyekana nka Komandare. Yakundwaga cyane n'ingabo ze kandi brigade ye ikubahwa ku rugamba kubera imikorere yayo. Hagati y'1998 n'umwaka wa 2002, Brigade ya Horizon yakoranye cyane n'ingabo za Zimbabwe ZDF muri DRC. ZDF
na brigade ya Horizon barinze ahantu hakomeye mu nzira zigana Kinshasa na Lubumbashi harimo Mbujimayi, Pweto, Kamina na Kabinda. Bakoranye kandi bya hafi cyane akazi ko kurinda ibirombe bya Diama Mbujimayi. Nk'ingabo z'abanyamahane mu ntambara kandi zashyigikiye FDLR cyane, ZDF yatanze inkunga y'ibikoresho, intwaro n'amasasu kuri brigade ya Horizon. Mpiranya nk'umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru kandi wubahwa cyane yahuje n'ubuyobozi bwa ZDF, ahuza n'imitwa ZDF, akorana nabo kandi agirana umubano wa hafi n'abasirikare bakuru ba Zimbabwe. Hagati amahanga yashyizeho igitutu kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Noneho muri Nyakanga umwaka wa 2002 hasinywa amasezerano y'amahoro muri Afurika y'Epfo, aho ibihugu byari bifite ingabo z'amahanga byose byemeye gukuraho izo ngabo muri DRC. Ubuyobozi bwa FDLR bwarwanyije ku mugaragaro amasezerano bwifuza gukomeza urugamba rwo kurwanya guverinoma y'u Rwanda. Byatumye FDLR ifatwa nk'umutwe utifuzwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binatera imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi n'ingabo za FDLR. Umunyamabanga nshingwabikorwa FDLR wari n'umuyobozi wa Mpiranya ariwe Tarcisse Renzaho yatawe muri yombi mu mpera za Nzeri 2002. Muri uko kwezi urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwasohoye ku mugaragaro inyandiko y'ibirego yo gufata Mpiranya. Yahungiye muri Zimbabwe mu mpera za 2002. Abayobozi ba Zimbabwe bamworohereza kwinjira muri Zimbabwe, nawe yorohereza abambari be ba hafi kwinjira muri Zimbabwe. Umugore n'abakobwa be bavuye muri Cameroon berekeza Kinshasa, nyuma borohereza kwimukira muri Zimbabwe, aho nyuma abashoboye kuva bagana mu Bwongereza. Abakoze iperereza bavuga ko Mpiranya yageze muri Zimbabwe mu ndege y'igisirikare cya Zimbabwe kandi ko ku nshuro nyinshi yahuraga n'abayobozi bakuru mu butegetsi bwa Perezida Robert Mugabe. Akigera muri Zimbabwe yinjiye mu bucuruzi, atangiza sosiyete yo gutwara abantu n'ibintu akoresheje imodoka ebyiri yaravanye muri Diama yacukuye muri Kongo. Ubucuruzi ntibwamuhiriye ndetse abamuzi bavuga ko imibereho ye yatangiye kugenda iba mibi cyane, izamba kurushaho kubera ubukene. Umwaka wa mbere muri Zimbabwe yubayeho mu nzu igezweho ya wenyine villa, ariko byaje kwanga ajya mu nzu rusange aho akodeshanya n'abandi. Byagezeho muri za modoka zitwara abantu ahagarika kujya ahakaza abandi, umuryango we uba ari wo wonyine utangira kuzitwara kuko guhemba abakozi byari ikibazo. Izo modoka ebyiri zaje gukora impanuka mu gihe kimwe, habura amafaranga yo kuzisana. Muri iyo myaka kandi nibwo Zimbabwe yari iri mu bibazo by'ubukungu n'itakaza agaciro k'ifaranga rikomeye ku buryo umutungo we wahiriye muri ibyo bihe hagasigara ubusa neza urayoyo ku muyonga. Mu gihe cy'imyaka 4 Protais Mpiranya yabashije kwisha anabona ubuhungiro muri Zimbabwe, aho yari atuye mu gace gakize ka Harare. Yakomeje ibikorwa bya FDLR no kwifatanya n'abashyigikiye FDLR, harimo no kubona passport mpimbano ya Uganda ku izina rya James Kakure hamwe n'abandi bayobozi ba FDLR. Yaba Kongo Kinshasa, Cameroon, Zimbabwe, Uganda bose bari inyuma y'ikingirwa ry'ikibaba rya Protais Mpiranya. Ubwo se tugire tuti iruko ridashira? Tugire tuti se Imana ikwakire mu bayo? Mu gitaramo cy'abagabo cyangwa igitaramo cy'imihigo ubwo abazize jenoside yakorewe Abatutsi yarimbaguye, bazaba bamubona mu gihe cy'umuzuko mu rubanza imbere y'Imana, azavuga iki mu ruhame rw'abagabo? Urumva?